kodu on Tartus Ülenurmes. Minu kodu. Mu kodu on Tartus Annelinnas. Tartus Annelinnas. Mina elan Humullis. Mina Kolle-Jaanis. Minu kodu on Ratsi La mia casa è Pieve perché ci ho sempre vissuto fin da bambino. Via primaria 62/2, in quel senso. La nostra casa è in Italia, nella cittadina di nome Cento. Cento on nagu mingi 30 000 elanikku. Praegu on jah siuke see on nii naljakas, kuidas ma tahtsin Itaaliasse tulla, sest siin on päike. külm, vihmane ja udune. Ma praegu ei looda reaalselt midagi või nagu ma loodan, et ma saan minna sinna mere äärde kasvõi või nagu, aga muidu ma ei tea, mul praegu ongi suht siuke madalam hetk, sest midagi teha, kõik poed on kinni, restoranid, kõik värgid, muuseumid, kinod, kõik on kinni, koolid. Aga mul on lihtsalt see, ma tahaks nagu kiiresti mingi sõpru teha ja siis saaks nagu, ma ei tea, oleks lihtsam. Ma ei oska veel nagu mingi lugusi rääkida itaalia keeles ja nalju teha. Seega see on raske, ma lihtsalt istun seal seltskonnas ja naeratan terve aeg ja siis mu need suunurgad on täiesti surnud pärast. My name is Luisa Lepla and I'm here in Italy with Linda. Sfortunatamente faccio esattamente le stesse cose come Linda perché facciamo un po' di tutto insieme. On Luisa, suur osa minu päevast ja põhimõtteliselt isegi kui ei ole midagi teha, siis leiutame midagi. I liked a lot this one day where we went skating. We did something and they were interested in to teach us, and also she fell and I felt in fact a little bit better because also I wasn't able to skate. Ma ei tea, mingi lambine, mingi asi, mis neil on, ma ei saa aru, mis asi neil on, mis teeb nagu selle, et see on nagu kodu praegu reaalselt. Stiamo insieme, tutto qua, niente di speciale, ma diventa speciale perché ci siamo noi. Sono felice. Ma in realtà non sappiamo se ci incontriamo un'altra volta nella vita, è una paradosso di exchange student life. Sì. L'importante è che se io divento tuo amico, insomma, se tu hai un ricordo positivo di me Uno dovrebbe avere 1 milione di case, dovrebbe essere felice in tanti posti in modo diverso. Siis hakkad seda Itaaliat siis kohe armastama. Mingil määral võib armastan, aga... Tu pensi che noi ci vediamo qualche altra volta? No, non credo. Spero, ma non credo.